De Gast Chiberien ass aktuell den Deputéierten den am längste mat dabei ass. Zanter 1989 ouni ennner Brierchung an der Chamber, dats de beleefte Politiker sech an den 80er Joren fir méi gerecht Pensionioen agesat an der Ziel or errecht hat, dofir sinn im Haut nach viel Leiit am Land dankbar. An enger ëmmer méi globaliséierter Welt fehltet hautes ders viele Populationen an den europäesche Länner fir nach e gesunde Patriotismus liewen ze kënnen. Dat wär auch zu Lützeburg de Fall, so de Gast Chiberien, den sech op e Rezent Zitat vum EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker berieft, aus dem senger lächter Ried am Europaparlament zur Lär vun der Union. Zitat Juncker: Mir sollte ja zu der Zucht Patriotismus soen, déi sech net géint enrer riecht, an eis mat aller Konsequenz géint den Nationalismus richten, den anderen mat Hass begéint. A genau dat ass doch wat der Déheit zu Lützeburg wëlt. E gesunden Patriotismus, oni en auszugrenzen. Mir willen kegem vun eisen ausländische Matbierger seg Originen hëllen oder seg Kultur wäschullen. Nee, sie sollen déi behalen. Mi se sollen, wann se op Lützeburg kommen, sich integrieren. An dort zielt fir eis dat fichtest Lützeburger Spruch. Wann man bis kënnen ze summen an eise Lützeburger Spruch mat den nie schwätzen, da sind die meeschte Barriere fort fir net so praktisch all Barriere fort. An dëffe proposéiert der in ihrem Wahlprogramm eng ganz rëtsch vu Propositionen am Interesse vun der Lützeburger Spruch. A fir an allem wéi man als een ausländische Matbierger et Lützeburger Spruch kënne beikree. Diskuren sollen iwwerall do ugebuerde ginn, wéi et de Leiit passt. Sie wird Moies, Mittes, Owes, Samstes, Sondes, sie sollen gratis sinn. Sie sollen an de Betriebe auch kënne gemet ginn. Iwerall also, wéi et Leidet gieren hätten, fir kënnen zu eiser Spruch ze kommen. An die Kurre sollen a woch benutzt ginn, fir die Lützeburger Spruch Kuren, mat ze verbannen iwwer als Kultur, als Identitéit, dat wat als Vergangenheet war, wéi man he ze summe liewen, wéi als staatlich Institutionioune sinn, wat als Monarchie ass, alles dat wat Lützeburg ausmëcht, sollen die Leiit an dem Lützeburger Kur mat vermittelt gin. Doiwweraus kind dann als ausländisch Matbierger, wenn se als Spruch ordentlich kënne schwätzen, och Lützeburger Nationalitéit unhhöllen. An dann net nëmme fir d'Gemengen, mé och fir d'Chamberwahlen, mat Wieelen anzugoe kandidéieren. Dat ass amfang dat Lützeburg vun dem mir als ADR dreemen, a wo mir alles dran investéieren, fir dat zum Positiven gelenkt.